Abu Bakar le pergi ubah Nabi yang mulia. Bentrokenan saling nepegah leba anbiya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, nalun lihat letat rakyat di belang raya. Ibnu Malik raja daulat berangkat dung sinena. Raja bulu balang dung si berang urang kaya. Upadang abta dung mesapat saleh puput ya Maulana. Sabda Nabi beget menan. Coba kaman tajak gata. Coba tajak
yang hana truh yang hana truh Bani Hashim urang lain habis duka Abu Jahil laknat punda buut jaro daulat raja daulat ampun payung nanggro habis guna urang teka raja dungsi berang wazir menteri geci panglima yang tenteka Bani Hashim jiang paling terjungka sabda raja dayu panggil siat hasil trutika tengah duk Rohna lalu Abu Bakar Sayyidina Ali Zubir ngan Abbas Roh Bakhimah putraja Bantrokenan negeri Saleng jauh sultan ngan mulia raja neken taduk kena rak ngan kamu hai ananda
sabda raja nasyid pekat Bud Muhammad lun pariksa Hokajino Muhammad amin kenapakan hana dekat Abu Bakar nu jawab le tan so panggil bunuh dekat begituanku nuyu panggil siat hasil trohnu dekat menannekeun oleh Ali Abu Jahil seut lanja jimututo yang gak sadat kacau Muhammad kena kabar jipegahan Nabi mursalin mahkota dunna anbiya Bahkan kenahan kejutron urang lain habe dekat yang getuanku tayurinta menghanjijak tayu hilang menanjikeun Abu Jahil Sayyidina Ali tadgurintak Hai Abu Jahil laknatullah bitnaritkah sang bulaga beranikah wahai la'in Muhammad amin